Vidiš? Bumo i to pospomenuli, to mi je fora. Hej sanjalice, važno je da sanjaš, važno je da imaš plan i da se ti ponadaš. Hej sanjalice, prođi ispod mosta, baci novčić u zrak, želja ništa ne košta. Gradska svjetla, ko zvijezde gore, mi smo ljudi što se bore, mi smo oni koji nose luč. Utopisti, sanjari, sakupljači malih stvari, putnici, radnici i muzičari. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce usput. Besadnim nebom, malen i sitan, nisi ni svjestan koliko si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš, uzmi život, baš sve nek dati, sve što poželiš. Što su snovi koji dijeli, daju li nam što smo htjeli, sklopi oči sanjaj, pusti neka srce želi. Što su snovi koji dijeli, usjeti da li smo ih smjeli, bez njih stara moja, na što smo se sveli. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce usput. A besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare i smiješne cigare motane. A besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare i pričamo i trošimo pare koje nemamo. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce usput. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce usput. I pozdravi sunce usput. Trebali smo i začagat usput, imamo dovoljno mjesta da bi bilo dobro. Pa ti si mogla prva. Pa je, da. Znači, Hej sanjalice, pjesma s novog albuma koji je vani, album Ilica. Kako ste zadovoljni, kakav je feedback? Jel uopće ste imali priliku uživo odsvirati neke pjesme s Ilice? Pitaš bolno pitanje. Ne, nismo imali priliku odsvirati ih uživo, zato što, iz objektivnih razloga, ovo novo normalno nas fura da ne sviramo ovoga. Ali feedback odličan. Super je. Album je zapravo izašao, evo sad, od ovog trenutka ima već jedno mjesec dana. CCA. Dakle, i super, stvarno sve recenzije sjajne, ljudi koji se javljaju preko Instagrama, preko Facea, super. Na Bandcampu nevjerovatna podrška od ljudi koji su zapravo se evidentno zaželili nove muze, tako da stvarno puno ljudi je kupilo i hvala im. Hvala i onima koji će to tek kupiti.
Tako da stvarno, mislim da možemo u superlativima govoriti o njemu. Sad nemamo fizičko izdanje albuma, odabrali ste samo varijantu Bandcampa, kako to? Pa jednostavno smo se prilagodili ovoj novonastaloj situaciji, plus mislim da je zapravo posve normalno, ajmo reći da je digitalne platforme da su zapravo preuzele primat danas u prodaji muzike. Bilo bi još bolje kada bi digitalne platforme imale pošten odnos prema izvođačima i autorima i kada bi se isto tako i honoriralo onda to što se sve stavlja na te digitalne platforme, ali to je za jednu drugu emisiju. To je za jednu drugu emisiju, ne budemo sad o tome. Postoji čak i neke indicije da će biti možda i neko fizičko izdanje, ali o tom potom ćemo svakako. Ovo je prvi put da nemate zapravo fizičko izdanje. Prvi put. Pa ja ti moram priznati da meni to totalno čudno. Znaš kao, šta ćeš dat kad neko žica? Da, ti gladnim novinarima, zamisli recimo. Kao, znaš evo danas je release day, sad nam izlazi album, danas nam je izašao album, di je. Da, pa je, malo... Ali dobro, gledaj, to su nova vremena, to tak sad ide. Nama je bila ideja u startu zapravo da idemo sa vinilom, ali se svašta ispodogađalo po svijetu. Prvo i osnovno, tvornica koja zapravo proizvodi polovinu sirovina za vinile se zapalila još prije korone. Da, u Americi. Pa onda nakon toga došla korona, onda su tokom korone ispale zapravo... Prosti, nije smiješno. Da. Što se sve moglo desiti? Pa je bila gužva, tako da smo zapravo... Na putu smo prema vinilu. Bravo, da. Ali je bilo glupo da sad mi čekamo dok se odštampa vinil, pa tek onda idemo sa albumom van. Ne, išli smo odmah, pustiti tu mjuzu van. Trebalo je. Koliko ste radili na albumu? Kako je Ilica nastajala zapravo i zašto Ilica? Pa negdje zapravo 2 godine, mislimo tako, od 2018. negdje. 2018-2019. i završili smo sa zadnjim snimanjem vokala u 2. mjesecu 2020. Nekih tjedan dana prije korone. Tako, tjedan dana prije nego što je zapravo sve nekako buknulo. Tako da promišljeno su selektirane te pjesme, ništa se nije prepuštalo slučaju. Mi smo napravili puno više pjesama nego što smo prezentirali na samom albumu. Na albumu ima 8 pjesama, što je zapravo puno drugačije od recimo našeg prethodnog albuma koji je bio dvostruki sa 18 pjesama. Dakle, tu smo isto nekako se možda usmjerili više prema singlovima, a onda kada govorimo o albumu, onda moramo govoriti zapravo o jednoj, pa ajmo reći, kompaktnoj cjelini koja čini jednih 8 gradskih priča, 8 vinjeta koje pričaju o tim nekim gradskim dogodovštinama, avanturama. S jedne strane je vrlo introspektivan, ali s druge strane se opet bavi nekim tematikama koje su i nekim riječima, pojmovima koji su zapravo poprilično veliki. Pjesme progovaraju o nadi, o zajedništvu, o seksu, o osamljenosti, melankoliji. To su sve veliki koncepti koji su zapravo prevedeni kroz te male slikovite priče u tih 8 pjesama. A što se tiče naziva Ilica, to bi kolegi kondukteru ostavilo. Recite nam, zašto Ilica? Ja ću ti iskreno reći nemam pojma u kojem trenutku se dogodio naslov Ilica. Znači, mi smo ciljali s time da to bude jedan gradski album. Onako kao, vrte ti se ti neki motivi, dogodi se pjesma Ilica, dogodi se u velikom gradu, koji su baš onako po naslovu su isto tako kao asociraju. I nekak smo mi počeli to voditi kao Ilica. I već dok je, kad je znači Zvone Stamać, kad je bio radio cover, mi smo bili stali, čekaj, jesmo se mi dogovorili da se taj album zove Ilica? To je on bio stav. Pa da, kao to je to. A da, Ilica je, okej, Ilica je. Pa tako da, naš... Spontano. Da, mislim, album je sa svojim imenom zapravo nastajao, što je super stvar. Bilo se prije znalo događati da napravimo cijeli album i onda teško mu je dati ime. Ovaj album baš imao odmah. Imao je baš ime od početka. Super. Znači ti bi zapravo sad priznao da voliš kada imamo unaprijed pripremljeni koncept unutar kojeg funkcioniramo. Ti uvijek želiš koncept,
ti zapravo uvijek želiš koncept, ali se onda odmakneš od tog koncepta, tako da u biti bolje da koncept i Remi ne idu u istu rečenicu. Zašto pa vidiš da nam je lijepo, pa sve smo uspjeli zaokružiti. Slučajno se dogodilo, Drago, ja sad žao mi što nisam psihijatar po struci, pa da malo dublje porazgovaramo o ovome i malo si možeš, zato ti ne moramo platiti da razgovaramo s tobom. Da si psihijatar, morali bi te plaćati. Ko zna gdje bi nas ovo odveo? Da, vidiš. Zeznula sam se duplo. Prva pjesma je bila, znači, Hej sanjalice, i za vas su 22 godine benda. Možemo li reći da ste sanjalice, utopisti ili ćete, vam je palo na pamet spakirati kofer i reći dosta? Pa nije nam palo na pamet reći dosta, ali jesmo li utopisti? Pa mislim da jesmo. Ipak vjerujemo u neke veće ideje koje su veće od nas i nadamo se tome, ali s druge strane smo i borci. Pa onda nekako imamo tu neku možda utopističku viziju u glavi kao neki ideal, ajmo to reći, kojemu onda težimo kroz neko to svoje djelovanje. Mislim da 22 godine sustavno upozoravamo na neke stvari. Sustavnog maltretiranja mene. Sustavnog maltretiranja mog prijatelja Tralića. Nekako, znaš, kao radimo cijelo vrijeme na tom, ajmo reći, nekom ili osvješćivanju. Pa možda to zvuči sad možda i malo prenapuhano, ali svakako kroz pjesme upućujemo na neke problematike, pa onda je na slušatelju zapravo samom da, znaš, ne možeš nikome nešto nasilno. To ti postane nekakav lifestyle, znaš, radiš tu muziku, muzika ti je zapravo nekakav ispušni ventil. Žao mi je što zapravo puno puta taj ispušni ventil bude i malo ovak nekako socijalno-politički, pa nam se ta nekakva konotacija elementala se uvijek negdje provlači, ali kad živiš u ovakvom društvu, onda to jednostavno postane tema. Malo nas previše čak stavljaju u tu kategoriju da smo mi samo socijalno angažirani. Mislim, pustiš u biti u pjesme sve što ti u tom trenutku na pameti ili od čega se veseliš ili od čega tuguješ, ali dogode se onda i takve. U ovom podneblju gdje živimo, to imaš tih tema, same kod crvi dođu. One traže da budu opjevane. S te strane smo utopisti totalni. Naručivali smo male rakije u sljedovima dok nismo izgubili broj. Ja sam samo htjela da mi jezik postane težak, da slučajno ne izlanem. Tko zna zašto si ti pio? Možda iz obijesti, možda da si još malo naudiš. Nevjerovatno mi je da ne shvaćaš da se mjesecima ševim samo s tobom, a nije da nemam izbora. U glavi mi je pankerska šutka, zagledam ti se u krvave oči i jezik se izdajica pokrene sam. Kažem, treba mi nešto više. Pogledaš me, pogledaš prazne čaše rakije i pitaš, hoćeš da pređemo na viski? Mirela, kako je nastala Masarykova i zašto je nastala Masarykova? Pa na ovo drugi dio pitanja ti nemam zapravo neki pametan odgovor, ali uglavnom riječ je znači o mojoj prvoj zbirci pjesama koja se zove Masarykova i u principu isto je tako nekakvih zadnjih... Dajte malo. Izvolite. Hvala. Evo ga. Tako je, imamo jednu prekrasnu skandinavsku hostesu. Da. Te su pjesme zapravo nastajale unatrag nekih godinu i pol. Ja sam ih uporno i sramežljivo objavljivala na tom svom Facebook page-u Remi na internetima. I nisam očekivala neki preveliki sad feedback i reakciju, međutim dobila sam dosta dobru i zahvalnu reakciju i onda me to zapravo ponukalo da pokušam sve te pjesme sublimirati, staviti između korica i vidjeti gdje će me to odvesti. Za sada mi je donijelo puno boli jer sam strašno nesigurna. Dobro, s tobom možemo poslije porazgovarati. Da, i tako da. Ako imate možda neki kauč na koji bi ja mogla leći i dati vam neku satnicu. Kakvu bol ti je donijela? Ne, mislim, dosta sam nesigurna oko predstavljanja te poezije, tako da sam sad još uvijek u tom nekom periodu ispipavanja teritorija, recimo kao što sam bila sa Elementalom početkom 2000-ih. Otprilike sam u tom nekom raspoloženju gdje dosta se preispitujem, drhte mi ruke. Smo kod pijanih noći i takvih priča. Na idealnom smo mjestu zapravo na Ribnjaku, u Art Parku. Imate li neke takve pijane uspomene na Ribnjak možda?
Šate? Toliko su pijene da nisu uopće usplo mene. Imamo dosije. A nije, ali recimo pjesma Ilica. Dobro. Baš govori o tom jednom afteraškom vraćanju Ilicom. Tako da, ajde, tu smo možda negdje dodirnuli se i te tematike. Mislim, nemidovno je ono. Ako pričaš priče o gradu, onda pričaš priče i o izlascima i tako, eto. Jeste dolazili na Ribnik inače u mlađim danima? Je li vam to bilo neka jedna putanja? Dolazili, svirali, sjedili po klupicama, bježali sa klupica. Jednog bivšeg tonca smo pokupili u klubu koji je postojao tu u Ribnjaku. Svirali smo na Prideu tu u Ribnjaku. A možemo se sad malo vratiti u prošlost i čuti nešto sa starijih albuma. Što ćete nam odsvirati? Male stvari bi nam se. Male stvari, može. Čudan osjećaj u trbuhu, al nemoj mi ga kvarit. I danas mi je uspjelo zaljubit se u male stvari. Neki put krivo je jutro i stranac što te pozdravi. Neki put je kriv hip-hop beat ili riff na gitari. Sunce, hvala ti što si izašlo za mene. Sunce, obećajem, misli su mi pozitivne. Sunce, hvala ti što si izašlo za mene. Sunce, obećajem, misli su mi pozitivne. Zakoračim u dan bez suvišnih očekivanja, pitanja, nadanja. Sita sam skrivanja, ljudi su opet zivi, njihov pogled grebe pod i šutke gaze ubrzao, ne vide plavi svod. Prezirno se smiju kad skuže da sam sanjar, jer su svjesni di žive i kako žive, jasna stvar. I znam da je crnjak i da smo zabili u sridu, u rukavu nosim osmih toga, imam u vidu. Dopusti mi da te razoružam od pukne brige. Primi sunce što ti pruža. I primi sunce što ti pruža. Primi sunce što ti pruža. I primi sunce što ti pruža, pa kažem. Sunce, hvala ti što si izašlo za mene. Sunce, obećajem, misli su mi pozitivne. Sunce, hvala ti što si izašlo za mene. Sunce, obećajem, misli su mi pozitivne. Dobro skriveni u kockice, mjesto što zovu dom s crnim povesom preko očiju. Ne žude za slobodom, zrake udare u njih, al otpor je uvijek jak. Ljudi izvana opasjani u sebi nose mrak, zbog njih nebo se zatvori, zaplače kao dijete, šalje buru da ošamari, protrese da se sjete onih malih stvari, sunca i zraka nad njima, da shvate još uvijek pozitivnih stvari ima. Sunce, hvala ti što si izašlo za mene. Sunce, obećajem, misli su mi pozitivne. Sunce, hvala ti što si izašlo za mene. Sunce, obećajem, misli su mi pozitivne. To se gledamo ono kao, hoće li nastaviti dalje, neće nastaviti, ja smijem pljeskati ili prerano što ću sad. Male stvari, puno je prošlo, koliko je prošlo od malih stvari? Luka, pošto ti barataš svim ovim činjeničnim podacima, kako su nastale male stvari, podsjeti nas? Male stvari su nastale, spontano. Je li bio prije naslov ili je prije bila melodija? Ne, kod tog albuma se bilo dogodilo. Mi smo ga radili 2003. i 2004. To jest, tad smo ga snimali, 2002. smo već počeli kuhat te pjesme. I ova pjesma koja je zapravo onda postala naslovna, ona je uletila, ali doslovno kad je već sve bilo snimljeno. Imali smo onaj neki feeling kao, ok, mi imamo album, ali kao da nešto fali. I to je bilo, isto je ovako nekako
super vrijeme prije ljeta bilo u Preradovićevoj Mori studiju. Ja sam bio unutra u režiji, Erol i Mirela su bili sjeli van, bila je nekakva klupica i nešto su krenuli oni kuhat, nekakav rif je krenuo, ova je krenula sa refrenom i mi onak stanemo, jao, ono stvar. Ajme meni, kako sad ugurat to, kako nove termine naći da to sve skupa snimimo. Kako? I to je u biti... Bilo je Miro. Da, ima čak to da na tom albumu se baš čuje da ta pjesma drugačije zvuči, jer mi nismo imali vremena više ju snimiti. I onda smo morali na 1, 2, 3, jer brojalo su se sati, razumiješ, mi smo te sati skoro bili ispucali i trebalo je na 1, 2, 3, tako da smo se svi strpali, bili u prostoriju i nekako sjećam se da smo stajali mi vokali u nekakvom malom hodničiću sa strane koje je sav u knaufu, hodničić prema WC-u doslovno. I onda se taj knauf čuje zapravo na vokalima, da sve nekako malo je kupaona sound. Ali je zapravo ta stvar je zaokružila album i to ti je taj neki missing link koji ti treba. I odmah je naravno to bilo logično da će to biti naslovna pjesma, da će se album zvat Male stvari bez obzira što je tadašnji bubnjar htio da se po prvim brojevima to sve skupa zove. Bila je opcija Turbo Nitro. Turbo Nitro je bilo, da, ali na kraju smo razumili se. Je bomba. Je, i to je onda bilo uglavnom zapravo to ljeto 2004. izašao je album. Dogodila se romantika, dogodilo se to da su nas počeli zvati. Ali prvo je sa romantikom bilo krenulo, znači da su nas manijakalno počeli zvati da sviramo. Teško je mislit na romantiku, slušat razum i logiku kad si tako dobar. Teško je glumit manire, fine samo brijem kada te skinem tako si dobar. Trudim se ostat dama, al dama izvisi, samo ti si tako dobar. Ajmo nas sad raspravljat, nemoj me samo ostavljat, možda te vodim doma. Odlično. A to je stvarno, ta pjesma, to se dan danas vrti, to je fantastično. Jel to je najvrčeniji element ova pjesma? Goli i bosi je možda. Je, prestigla, bravo. Da, ali uspjeli smo sami sebe skinuti sa trona. Da, to je bio prvi hit. Onda smo počeli svirat puno, onda smo se počeli navikavati na kombi. To su bila ta vremena dok se još preko Kapele išlo onim kozijim putevima, nije bila još autocesta gotova. Optimalnih 110, pozdrav Šole tu. I tak je negdje krenulo i evo ti sad do 2020. Evo sad imamo svoj vlastiti avion. Što ti htjela reći to je taj progres. 16 godina smo uglavnom sad na cesti od tog albuma do danas. Koje su male stvari u kojima uživate? Da smo već kod malih stvari. Čekaj, to su ova smart pitanja. Da, to su ti ovo već sad. Ja volim onaj crispi zrak koji ujutro kad se probudiš prije, recimo negdje između 6 i 7. Potpuna tišina. Ko se tad budi? A dobro, sad gle, u karanteni mi je bilo dosadno, nisam mogla spavati. Luka? Odlično. Tičice. Koje su male stvari? Kad uspijem podvaliti ovom napačenom bendu da pustimo na YouTube verziju sa magnetofona. To je mala stvar koju ja uživam. Da, to uživam u tome. Vi, dečki? Volim kad čer moja ne pojede griz do kraja, onda dovršeno. Pa divno, to je to. Priznao je te, to su ti mračni grijesi. Recite, kolega Zanoški. Hajmate su... druženje, neke svirke. I kad ti daju nešto reći? Ne, kad mi daju nešto. To posebno. Da se sad vratim da malo zbiljnije stvari. Mirela, ti imaš još jednu važnu ulogu, osim kaj si frontmenica i pisala si knjigu, odnosno zbirku. Ti si u žiriju za nagradu Milana Mladenovića. Kako izgleda tvoj posao tamo? Kakve radove si uspjela što poslušati, što mladi rade, u kom smjeru idu? Pa to je zapravo, to je muzička nagrada koja će pripasti jednom od izvođača koji su se prijavili do 36. Bile su otvorene prijave. Sada je na nama kao žiriju da odaberemo selekciju od 12-ak izvođača, bendova i onda ćemo od tih 12 odabrati jedan bend ili izvođača koji će pobijediti.
mislim da je zapravo poanta toga da se na neki način održi na životu uspomena i na jedan lijepi period muzički u doba Jugoslavije kada su možda stvari izgledale malo drugačije. Drugi dobar sentiment je taj što je nagrada regionalna pa na neki način opet spaja mlade i spaja umjetnike sa ovih naših prostora. I zapravo održava na životu uspomenu na Milana. Njegov band, ne znam, uzmimo EKV samo za primjer, je jedan od onih koje su drugi bendovi slušali i koje su utjecali. Mislim da je jako bitno zapravo da na neki način stvaramo mostove između umjetnika na ovom našem području, jer su to prirodni mostovi, zato što oni ovako i onako postoje i onda sad dobiješ tako jednu lijepu nagradu koja na neki način to opet istakne, a u ovo doba kada svi nekako huškaju, umjetnici su ti koji uvijek moraju pružati ruku i to radimo, tako da eto, super stvar, jako sam sretna zbog toga. Ja nisam nešto previše slušala uopće regionalnu muziku kad sam bila u tim nekim formativnim godinama, ja sam više slušala američki rap. I nosila široke hlače. I nosila široke hlače, tako da mene je to malo, ja sam tek kasnije počela otkrivati i cijeli novi val i zapravo tu neku jugoslavensku muziku, tako da možda je to čudno, ali eto, ja sam bila u nekom drugom džiru, u drugom društvu. Nama je muzika nekako došla preko bare i mi smo usvajali te neke druge obrasce i zapravo stvorili jednu svoju scenu. Tako da tek kasnije u nekim znatiželjama sam počela otkrivati šta je to bilo prije nego što smo mi došli. A to ti je u biti zapravo i nekakva snaga muzike, da zapravo postoje ti bendovi tipa EKV, tipa Indeksi, na primjer, tipa Haustory, tipa, sada ne nabrajam to. Ti možeš kao tinejdžer slušat sve i svašta, možeš imati nekakve svoje subkulturne brije koje naravno uključuju kao odbijaš sve što nije u tvom loncu i sve. I onda ti s godinama dođe i skužiš zapravo šta je dobra muzika. To je taj jedan filter vremena koji zapravo je EKV preživio, za razliku od članova tog benda, ali da ta muza danas zvuči kao da je to neko sad snimio i da je to mislim... Da, baš i bez vremena. To je baš nešto veliko što zapravo tek shvatiš u nekakvim svojim starijim godinama. Da, jednostavno neka stvarno se muzika mora desiti u nekom momentu i vremenu, to je definitivno istina. Koji knjige, bar meni, neke stvari si jednostavno premlaci nekad za neke stvari, to je činjenica. Evo Mirela, ti si među ostalim, u tvoju svestranost možemo uklopiti i to da uvijek se zalažeš i za te mostove, i za žene, i za neku pravednost i u sklopu toga si ambasadorica jedne udruge za osnaživanje žena. Što kao ambasadorica radiš i na koji način pokušavaš uz elemental i u svoju poeziju i nekakve javne istupe, kako ćeš kao ambasadorica osnažiti žene? Da, radi se o kampanji Sofija, to je nacionalna kampanja za osnaživanje žena koja traje 2 godine i zapravo u tom periodu 2 godine u gradovima u Hrvatskoj, samo je ograničena na Hrvatsku, nije regionalna. Dakle, u gradovima će se organizirati radionice, seminari za žene koje se pokušavaju na neki način malo izboriti i za neko svoje mjesto pod suncem i, na primjer, za žene koje pokušavaju promijeniti karijeru, pokušavaju naći neki posao. Znači, radionice će se baviti širokim spektrom tema koje su fokusirane na te neke ženske potrebe i ženska prava. Ne znam, uvijek to ističem, da je interesantno kako imaju kao organizirane i radionice samoobrane. Znači, potpuno je pokriveno, svi segmenti su pokriveni. Ja se jako radujem što sam zapravo dijelom toga i već za sada krenula je kampanja prije recimo možda nekih mjesec i pol i već za sada ima sjajan feedback jer su organizirali po gradovima već na neke radionicama, sjajan feedback, sjajna pomoć ženama, već je nekako to, ajmo reći, zaživjelo. A onda ja se fakat i veselim vidjeti šta će u sljedeće 2 godine tu sve skupa se dogoditi. Biće i razne neke presice tu u Zagrebu kad se malo normalizira situacija, kad nam okolnosti omoguće da se okupe ljudi, tako da eto čekamo zapravo sad jesen da bi
ta kampanja dobila još neko dalje porinuće. Jel ti se javljaju možda u inbox neka bažavateljica ili neke žene nekad za nekakav možda savjet, mišljenje, nešto? Da. Javljamo mi se puno žena kojima su recimo neke naše pjesme pomogle da učine nešto za sebe, da učine taj neki korak, ulile su im možda tu neku malu dodatnu hrabrost koja im je trebala. Nikad neću zaboraviti primjer jedne djevojke iz BiH koja mi je poslala poruku da su je naše pjesme i naši albumi dali tu snagu koja je bila potrebna da uzme svoju kćer i ode iz jedne nasilne obitelji i da pobjegne od nasilnika. To me rasplakalo, tu sam se potpuno bila rastrojila i rasporila, ali... Da, naježila sam se. Ej, to kad čuješ da pjesme koje ti, znaš, kao smatraš kao, ok, jesu pjesme, ali su naše pjesme, mi ih doživljavamo uvijek na drugačiji način nego što ih ljudi čuju. I onda kad vidiš da ta pjesma zaista može nekome učiniti nešto pozitivno i dobro i da joj da tu neku hrabrost, to je to. Da, respekt, apsolutno. To je ta društvena odgovornost zapravo koju muzika uvijek ima i koja se možda u nekakvoj pop music totalno trivializira i svede na ništa, a čim zagrebeš malo sa nekakvom ozbiljnijom temom, ozbiljnijim tekstom, pristupom i svime, onda zapravo jako se može doprijeti do ljudi. Muzika je ta koja će prva biti da zapravo dopire do ljudi, jer ona može biti strahovito privatna stvar. Staviš slušalice i u svom si svijetu i zapravo prodremo, to je ovo što je ona bila, mislim, mene je recimo streslo bilo kad smo napravili pjesmu Dobar dan pod pritiskom albuma, gdje na snimanju spota, kako smo imali statiste, bila je jedna cura došla kao i onak mi je rekla, znaš, hvala, baš mi je to trebalo, imala sam šefa koji me totalno maltretirao i čula sam tu pjesmu, bila je Powerplay na jednom radiju i onda sam slušala to u tramvaju, došla sam na posao i dala sam otkaz. I on me više ne može maltretirati. I onak ti shvatiš da kolika je moć zapravo. Što zapravo radimo. I zato je ovo što se ona uključila bila oko Sofije i svega, to je baš nešto što je bitno i nadam se da neće stati samo na njoj, nego da je to nešto što isto tako u cijelom društvu se može proširiti zapravo. Tako da nešto dobro ga napravila, bez obzira kaj si sfalšala tamo nešto. Dečki, kak je vama s njima? Evo, prije nego čujemo jednu krasnu pjesmu, prije nego čujemo jednu također od vaših odličnih singlova i moćnih pjesama, dečki, kak je vama s njih dvoje? Puno pričaju, tu imaju sve neke interne spike, kako je? Pričaju i onda ipak u jednom trenutku stanu. Eto, šta da kažem. Ti će samo reći da su se do ovamo njih dvojice zajedno u autu vozili, nisu nas htjeli u auto. Neće ni u auto. Ostali su nam dragi s vremenom. Štokholmski sindrom. Dobro, i s vama ćemo porazgovarati poslije o ovim dubljim problemima. Ja mu više mikrofon ne dajem. Ne znam kako ti. I eto, za kraj vas molimo još Malenu. Može. Hvala i tebi i ekipi na pozivu u emisiju. Hvala. Zatvorila si se u sobu, zaključala vrata, sama protiv svijeta, kao ptica bez jata. Sa tugom ko verte, umorna od života, tijelo ti je mlado, a duša ko da je stota. Sjetim pokraj tebe, pa ti brišem suze, ramena ti se tresu dok minute sporo puze. Digni glavu, sreća, znaš li koliko vrijediš, snagu nosiš u sebi, a to nikada ne blijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje, oni što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te, a vidim sebe. I to što te muči nije vrijedno pažnje, upoznati ćeš ljude, iskrene i lažne. Ovjeruj u sebe i slijedi taj put koji vodi te do sna. Malena, ista si ja. Malena, iz
iz kojeg si ti sve mira, zašto te sve nervira, sva si puna nemira. Malena, iz kojeg si ti sve mira, ne daj da te nervira, to ti život trenira. Svoje tajne bi skrila da ih niko ne dira, samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira, slobodu sanjaš, ali je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svakog ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnjaš kad padaš, doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, pred njom si slijepa, kad nisi za sebe, za koga si lijepa. I to što te boli, zalječit će vrijeme, onaj ko te voli, pojavit će se iz sjene. Uzmi lijepu riječ ka srcu, ali strpi udarac, to što ružne riječi slome, zalječit će poljubac. Malena, iz kojeg si ti sve mira, zašto te sve nervira, sva si puna nemira. Malena, iz kojeg si ti sve mira, ne daj da te nervira, to ti život trenira. Malena, iz kojeg si ti sve mira, zašto te sve nervira, sva si puna nemira. Malena, iz kojeg si ti sve mira, ne daj da te nervira, to te život trenira. To te život trenira. Bravo. Hvala vama. Hvala vama. I tak, ne? I tak, to je to. Svinja sam prodala. Sad možete ovako. Hvala ljudi. Taman. Malo mi se prosulo, ali taman mi izdržalo do kraja. Omiljen su mi javne nastupe, volim jako javne nastupe.